James Allen, 17. studenoga. Djeca istine žive u današnjem svijetu. Razmišljaju, pišu, govore, djeluju. Uistinu, među nama su i proroci, a njihov utjecaj prožima cijeli planet. U svijetu jača skrivena struja svete radosti koja u ljudima potiče nove težnje i nade. A čak i oni koji ne čuju i ne vide, osjećaju u sebi neobičnu čežnju za boljim i potpunijim životom. Zakon prevladava, on vlada ljudskim srcima i životom, a njegovu su prevlast shvatili oni koji su svetište istinskog Boga tražili uzvišenim putem nesebičnosti. Zakon ne može biti prekršen zbog čovjeka, u suprotnom bi zavladao kaos. Ovo je u skladu s harmonijom, redom i pravdom. Najbolnije je ropstvo biti na milost i nemilost vlastitim sklonostima.